Lucretia Magabi uria ni muhunjia kuma bururi wa Tanzania na Jackson Onkari na Dorcas Nyanchora aria ni anini yake umuthi ni makinyirio mbere ya mucirithania Linus Mesa kuria mathitangirwo na thitango cia kuiya mwana wa ukuru wa mweri umwe na nuthu. Makiaria mari igoti-ini, muhunjia uyu ni erire igoti we ni wa kuma bururi wa Tanzania no akahikia muiritu kuma guku bururi-ini kuria matari na uhoti wa kugia ciana no ni merirwo no mone mwana guku Nairobi. Mtoto alizaliwa tarehe 14, alafu nikaja kupewa na mwenyeji wangu taarifa kwamba kuna mtoto mama amesema hawezi kumlea na hana uwezo, kwa hiyo anataka Ohoni ongereire kuga ati ni eranĩire kurugamirira garama ya mwene mwana kuria ongereire kuga we ndamenyaga mawatho ma guku bururi-ini ma kwigwatira ciana. Given the explanation presented by the first accused person, further investigations are necessary. The mother is therefore sent back to the Tanzania police station for further investigation. Mwana uyu ni arekirie gutwarwo mucii wa ciana cia ndigwa wa Migori guku mwena wa thitango kihoya Ekuirwo ya mahingirwo kwa ihinda ria thiku 14 niguo utabania uthuthuria baranginyo. Cira uyu ugathikiririo mweri 29 mweri uyu turi. Handu-ini ha Kameme TV matura-ini njitagwo Wanjiru wa Gatia.